bubuka ngathi babukele kahle akunandaba noma inhliziyo yinhle into impela ngayiphiwa kwethu kwashena ayi bangikugesi noma uthini uthethelele ungayicela ngithethelele akunandaba iyavuma futhi iyehle inkathi sethi silo samshona amazwi ahlakaniphileyo 6 uqala 16 ugcine 23 amazwi ahlakaniphileyo 6 uqala 16 ugcine 23 lezi zinto eziyisithupha uJehova uyazizonda yebo-ke isikhombisa siyisinengiso somphefumulo isinengiso emphefumulweni wakhe amehlo azindayo awumela kancane ungavali amehlo adlinzayo mhlawumbe wasekudidela ukuthi yini amehlo adlinzayo yilo ukubuka umuntu engathi ubukida kodwa ufake ingubo emhlophe phela ke ngibona mina angaboni ukuthi ngiyambona ukuthi umbuka kanjani lo muntu ulimi lwamanga ume futhi hayi wamanga seyamanjalo ubelelwa amanga baba njengoba siphume hlangakazi nje njengoba ngibophile la ngibophe kolifamala semali ukusizana usibani setshele lo ukuthi isibhamu zomdubule endleleni ngezafike engomeni uma sekuthuma lesetshele ubuza uzodubula ngenzeni uthi lo uzodubula nesibhamu na vele isikhwama semali usethele uqabanisa abantwana abashela uthi angisho bashebheke ithi njalo mhlawumbe ubonge laba abantu abakhe wajaba kabi lo mesebonja abantu isikhwama usihlakanisa akhona amanye angaphuma madoda ayishalizilwanzosolo amanga amanga njani nofuthamanga uthi kula befundisi abanisi ukhona oseduthuliwe usesibhedlela mbula wangesoka ngithi qinise athi uqinisile bese ngibikele omunye wabefundisi lapho athi baba koma ngifone inamba yakhe akangimfonele ngibona ngempela ukuthi iqiniso amfonele aphendule athi hayi ngisekhaya nemzini wami ney'ngane zami ayikho yona akakhuluma khona la ngithi engobeni omhlophe uphuma awukaziyake mntana izandla eziphalaza igazi elilaqala izandla ey'phalaza igazi nabashaya abantu abeyo indawo ushaya umuntu uhlebo sikhiphile ey'ndaweni zempi nizoyakhala empi manje sontweni azangasho ukugomela lento abhale ndawo kodwa bona manje niyonelane nje yahluselelwa kwabumbulu wenu wongasothiosakhe wena awuyibuzane kuzana nyile lento awuqhubeka inhliziyo eqamba amacebo amanga izinyawo ezigijimela ekumini nofutha amanga ingumfazi oqambayo yokulela ingane phakathi kwabazalwane yodana yami zina umyalo kayihlo ngiyabonga baba kosinkusisa inkosi yamakade lisizwile lento kulo muzi ukuthi inyanga izobulawa ngo-6 izobulawa nganamagobeyori ngokwethu lelo sithi engashela akuyaphuthuma ishaya imoto